Beshun Tobela, je ke ditaba tša sepedi go tšwa Tui ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tšeo di a latela. Mopapa Francis o boloketše ka St. Mary Major Basilica bjalo ka ge a kgopetše fao baetapele ba lefase ba go feta 150 ba bile go magareng ga badumedi ba diketekete ka motseng wa Vatican ka Roma polokong ya kgapamsikela ye ya sedumedi. Go tša Betway Premiership, Kaizer Chiefs e setlilwe ke Marumo Gallants ka dinotše pedi go ete ka lepatlanong la FNB ka Johannesburg. Re tlo lefa dintlhakgolo tša papadi eo. Bešung, nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le Mpho Teme bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla. Tša mathomo ke tša gore Mopapa Francis o retile bjalo ka mogale yeo a bego a etile pele bahloki le go tlogela mohlala o mokaone kerekeng ya Katoliki tirelong ya poloko ya gagwe yeo bego e swaretše ka toropong ya Vatican. Mopapa Francis o kgethile bjalo ka mopapa wa kereke ya Roma ka la 13 March ngwageng wa 2013 e be le fela ditheto ge lepokisi la gagwe le goroga ka St. Peter's Basilica. Baetapele go tšwa dinageng tše 150 ba tsenetše tirelo yeo ya poloko ya moswana noši. Go otlolla se re boledišana le morulaganyi wa ditaba tša boditšhabatšhaba ka go SABC Sophie Mokoena. Me Sophie Thobela re le kgopela le re nyetleleng ka boripana poloko ya lehono ya Mopapa Francis gore e hlwele e direga jwang. Poloko ya hae tsamaile hantle haholo jwale ka ile wa bona gore diketekete tsa batho di ile tsa fihla mole kerekeng Vatican motseng wa Roma naheng ela ya Italy. Mme ba ile ba tla ka bongata bo boholo ba hlaha dibakeng tse fapaneng. Ho ne ho na le baetapele hape ba hlahang dinaheng tse fapaneng. Ho kenyelletswa le batho fela ba hlahang lefatsheng ka bophara. Ba bang ke ditho tsa kereke ena Katoliki. Ba bang ke batho fela ba neng ba utlwisisa Mopapa le seo a neng a emetse ha ho tloha ho ketapele ho dintho tse amang batho bohle lefatsheng ka bophara. Gomme batho re ka re ba ka tla ba šala ba gopola bjang Mopapa Francis kudu ka tema a e kgatilego dinageng tša lefase ka bophara gobane ba re e be le motho e le gore be a tloga a ela hloko dinyakwa tša bahloki ka dinageng tša Afrika. Batho ba bangata ba le ba motholetsa ka gore e bile motho ya itseng ha ho tloha ho thuseng ha batho ba mathateng kapa batho ba futsaneng le ho lwanela kgotso le khutso le gona ho emela batho ba dibakeng tseo ho nang le bothata ba dintwa ho kenyelletswa le baphaphathehi le batho ba tlohang dinaheng tsa bo bona ho ya dinaheng tse ding ho ya batla mesebetsi le bophelo. Jwale ka re tseba hore ho na le batho ba bangata haholoholo ba hlahang kontinenteng ya Afrika baphaphathehi ba hlokahalang ha o sheba lewatle lela la Mediterranean ba leka ho tshelela naheng ya Europa dinaha tse kang bo Italy ke moo ba fihlellang teng. Mme ke moo a bontshang hore e ne le motho ya neng a ena le kutlwelo bohloko mme dibui tse ngata di ne di bolela taba eo. Ebile tshebeletso e nyane hobane e bile tshebetso dipuo ka kereke fela empa he batolosi ba ditaba ba nenne ba buisana le baetapele ha ba fihla moo ho tloha maikutlo a bona. Re bone baetapele ba go fapana go etša mopresidente wa naga ya USA a bea le gona ka mo a tsenetše poloko go bala le yena Zelensky bao ba fošanago ka no ga e phela a re ka re se mohlomongwe se ka ba ruta sengwe kudu ka ge e le gore Mopapa Francis e be e le motho e le gore o be a hlola khutšo a le ka go hlola khutšo le nageng ka bophara. Ditshwantsho tseo tse ileng tsa hlaha mo le St. Peter's Square gona Vatican moo go bonahalang mopresidente wa naha ya America le mopresidente wa naha ya Ukraine Zelensky ba ditsefatse ditulong tse pedi ba inamisitse dihlooho. O bonahala hore ba ne ba tshotla taba e thata. Neng hape ho na le setshwantsho mo moetapele wa France Macron
le ena a nang le bona ho kenyeletswa le mo tonakgolo ya UK e leng Starmer. Mme ho bonahala hore ba bua ka bothata bona bo Ukraine. Re ile ra bona ha tloha mo president wa United States of America le kampaneng lela la hae la X kapa Twitter a bolela hore le hae le kopano e kgutshwane empa hona le taba tsa bohlokwa tse ba di buileng. Jwale a batla a bontshe kare o batla a eba le tshepo ka ho Ukraine empa a bese a kgalemela ka mantswe a bohale mo president wa naha ya Russia hore ho bonahala eka yena ha ikemisetsa ho emisa ntwa ena. Ka hlakoreng le leng Zelensky le yena ha o sheba mo letlapeng lela la hae la X kapa Twitter le yena o boletse hore puisano e bile tsa bohlokwa le ha o le jwalo ntho ya bohlokwa ke hore ha re hopole hore ka Labone ha a ne a na le mopresidente wa naha ya Afrika Borwa Ntate Cyril Ramaphosa yena Zelensky o ile a etsa phatlalatso ya bohlokwa hore yena o ikemiseditse ho beha dihlomo fatshe ntle le dipehelo. Ha bohlokwa fela ke hore dinaha tse ba thusang di etse bonnete ba hore Ukraine e tshireletsehile ke yona ntho ya bohlokwa. Ebile ho bonahala hore le dibaka kapa boedi ona a seng a lahlehetswe ke ona boholo ka baka la dibaka tse hapilweng ke Russia hore ha sa tla ditseka empa ha bohlokwa hore jwale se seo e leng karolo ya Ukraine se tshireletswe o ikemiseditse ho ya dipuisano. Jwale re lebelletse ho utlwa hore Putin yena o tla reng. Ke ka hoo mopresidente wa naha ya Amerika a reng ho bonahala ekare mopresidente wa Russia o ntse a sataladitse molate. Mme Sophie Mokoena morulaganyi wa ditaba tša boditšhabatšhaba ka go kantoro ya ditaba ya SABC re lebogile nako ya lena hle. Re ba leboga ka sona sepopego seo re gatela pele ka tša gore mopresta wa kereke ya Roma ka Bloemfontein yo a ile go a kopana le mopapa Francis o mo hlalošitše bjalo ka mohlola khutšo yo a bego a sa tšhabe go etela bao ba bego ba sa dumele go bokreste gomme a gaša lentšu la Modimo. Moruti Thabo Genge yo a tšweleditšego dithuto tša gagwe pele ka Roma gape a ba hlomamišwa bjalo ka motikoni ke rialo wa ka nageng yeo o feditše mengwaga e 10 ka Italy a hlankela kereke. Mašabašaba a hloleya kgobokane go hloboga go laelana le go hlompha mahlo a di bona go tša bodiragatši Don Mlangeni ka Civic Center go la Germiston. Motho ba difoka Mlangeni o hlokagetše bekeng ya go feta a na le mengwaga e 60. Bašomi mmogo industring ba mo hlalositše bjalo ka mohlahli gape le go ba yo mongwe wa bao ba šomilego ka botswerere industring ya bodiragatši. Mosadi wa Mlangeni o lebogile tonakgolo ya province ya Gauteng Panyaza Lesufi ka thekgo yeo a e filego balapa. Koketšo Semoko o hlalošitše gore Bradon o be a ratwa ka industring. Semoko o ralokile karolo ya go ba mosadi wa Mlangeni kgatišong ya Isitingo bjalo ka Agnes Matabane. Tše dingwe ke tša gore tonakgolo ya peleng ya North West Professor Job Mogoro o retile molwelatokologo wa peleng Boitumelo Blaki ka go lwela naga ye. Nakong ya polelo ya gagwe ka holong ya setšhaba ya Mmabatho ka Mahikeng provinceng ya North West, Mogoro o eleditše badudi go tšwetša pele seo Blaki a bego a dumelago sona le go rweša mmušo maikarabelo. Blaki yo e lego mosadi wa peleng wa tonakgolo ya maloba ya North West Popo Molefe gape le setlogolwana Khuku sa Sol Blaki o hlokofetše ka mokibelo wa go feta. Blaki be le gape mošomi wa tša maphelo le molwela ditokelo tša leago. Gabjale bešong re tlo feta ka mabenkeleng gomme re tlo boa re tšwela pele. Bešong re sa le amogela dipapading ke tša gore Polokwane City e ralokile maleka a noete go ete kgatlhanong le SuperSport United ka lepatlanong la gale la Peter Mokaba ka Polokwane. Mola Kaizer Chiefs e sitlilwe ke Marumo Gallants ka dino tše 2 go ete ka lepatlanong la FNB ka Johannesburg. Phenyo ye e hlahlošetša Gallants maemong a bo 10 lokong, Mola Chiefs e le go a senyane. Bešong ditaba tša rena di felela mo
di fella mo re inele diatlametseng ka baka la mathata a setegeniki ao re itemogetše go ona kgašong ye letšatšing la lehono e fela gopola gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgata go tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho re na le kholofelo ya gore ba tla lefa tšona go sasa ka iri ya boselela mo go SABC 2 le go SABC legae ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso pešong gabotse.